Untokozo Khazi lo enhlezi nimlwela ninazinja uyisigebengu nangu imoja love na uyadlala ngomgqibelo ngo7 kwimoja love na awusondele esibulisane ngale ndoda hayi bye Funa imali yami Ntokozo right now. Lento ikhulumayo ngikunika imoto yami iphila iphi imoto yami iphilayo Ukhuluma ngeNtokozo ngifuna u50,000 rand wami ngiphume kuphela nje hayi awubafo ngeke ngikunika u50,000 imoto yami uyithatha ihamba ufongazike manje ngithi mina kuwe mina manje ufongazike uma ngabe imali ayiphumi ngiyayithatha le angeke azawuthole lo but nje basically customer lathenga imoto maliqeda ukuthenga imoto yafa imoto ukhumbule uNtokozo udayisa imoto zabantu lokhu ube nakho engqondweni ezingikutshela mangabe sayifila imoto icustomer layibuyisa back ama proofs ke nginawo that car was sold for 51,000 I think ingenza only 2,000 rands kuleya deal nemoto futhi ngenhlanhla ikhona isasekhona wayidonsa ke wayibuyisa la eJardini mangabe sayidonsile imoto wayibuyisa eJardini kwafanele ukuthi ngilungise imoto eyayifi center console and ngangeke bafowethu ngesimanga se2000 bese kuthiwe sengilungisa center console ka 28,000 akuyenza ibusiness sense so kokunye nokunye bafowethu ngisazonichazela ukuthi kwenzakalani ngoba ngicabanga ukuthi yini abantu engibakolota incazelo vele kwakufuna ngiyenza ivideo before just I wasn't sure ukuthi bazoyiveza nini le episode nginichazele impela nje but incident eyenzeka 3 years ago that was even before ngibe no TikTok and then njengamanje sibhizi nedeal yana imoto iFortuna le moto iyahamba eThekwini iyathengwa umsebenzi kaNtokozo lo hlanganisa umthengi nomthengisi lo kumsebenzi kaNtokozo futhi uNtokozo usewenzile kumsebenzi wakhe cabanga ukuthi bafowethu uyayibona then nayi imoto niyakhumbula le kade ngeadvertising hayi eThekwini namhlanje alright ake sivale kanje okunye nokunye sisazoxoxa bafowethu yabo ngicela nje ukuphendula iX-repo ibona abantu labo engingadila nabo nengingabachazela engingachaza ngeincident yabo ayilawa amanye abantu abakhulisa ama page abo angicela ukungazibandakanya nalezo inkulumo angisiyeke nanomuntu womsindo ke mina bafowethu ngiye ngikhulumele nje kodwa hey mase kunomsindo weingxabano ayangisiya umuntu weingxabano yabona ngale kwalokho nayi imoto iyahamba eThekwini uyabona ukuthi uNtokozo uyaqhubeka nomsebenzi wakhe ukuxhumanisa ini na uNtokozo umthengi nomthengisi uNtokozo akawenza ama rent to own akanayo into ekuthiwa rent to own une installment takeover ushemva kwami mfana ayibe njalo ke indaba no akunankinga bafowethu ngoba selithambe mesisaza ukukhuluma ngicabanga ukuthi mhlawumbe ezinye izinto naNtokozo abantu bashawa ulwazi ikakhulukazi uyabona wena mfowethu uhlanganisa umthengi nomthengisi I understand lo uyilamlile manje abantu mabe umuntu mangakhona ukunderstand mina ngeke ngathenga iAvanza kuwe ngayilanda ePetritief I thought ukuthi ngiyohlangana nawe kodwa on my surprise athi ngiyohlangana nomunye umuntu yabona but imoto ikhona ngaphinda ngathenga neCorolla kuwe ngisemnambithi angithi yabo yebo bhuti so nje imoto sengiyithengile mina kuwena kodwa uma ngabe umuntu engeze ukunderstanda iconcept yeNtokozo Khazi uzoba neproblem bese nawe Ntokozo mfowethu into engicela kuwena musukuphenikhiswa abantu abathile abaqhamuka eceleni bese nawe ugcina usuphendula ngendlela engekho right le ndlela obuphendula ngayo akusayena uNtokozo thina lo esimaziyo understand even nalo live asekuqaleni okade wenziwe kwangasuka uNtokozo loyana yabo wase nje totally different yabona usu under pressure siyakucela thina mfowethu abantu bakho thina we know you yabo even though noma ungasazi siqu ukusibona but mfowethu sicela ukuthi uphume kulabo live abangalungile uqhubeke nomsebenzi mfowethu owenza nomsebenzi omuhle kaNkulunkulu I understand leyo uma mfowethu ko live imini sazoba mningi izinto zizokukhomba zibe khona vele igigaba sazoba khona but lokho kusho ukuthi uyaphokophela uyaphambili ngithi uyabona ngiyabonga bhuti imoto uyayikhipha dealership imoto ibe neproblem within 2 months intsha sha you understand kuthiwa it's a factory fault whatever bayibiza ngayo uthiwa kune factory recall yeah but you need to understand please private ngiyazi ukuthi uyena umfana osengifonela yeah vele but please Ntokozo ngiyacela mfowethu ube uNtokozo thina lo simaziyo ophila nabantu ofani uye kufaka abantu entweni zakho yabona thina mfowethu sakuyabonga zonke isikhathi yonke into yenzayo
bafowethu ngizocela nje nani bafowethu konke bese kwenzakalayo kokugcina bhuti bese kokugcina bhuti wami okugcina ngci ngicela nje baba kunobaba ekuthiwa usobhuza ngazi noma mhlawumbe wambona yena angimazi wakubi ngapha unokuhlala erank hayi lo baba mfowethu awunike noma nami ijacket entokozo khazi hayi uzoyithola uyangithanda lo baba yazi mfowethu sobhuza Uyakuthanda yazi namhlanje kakhulu. mangisejimistin le video engiyenze ngisejimistin fonelwe uyo wathi yeah Tokozo right ngathi mina kodwa lo baba wase ngithanda kangaka baningi abantu abangithandayo nami ngimangalo ukuthi Ngiyacela mfowethu. ngoba phela ngumfana nje wakandlwana ongenalutho abantu bangithandana ngiyacela mfowethu ngicela mfowethu ukuthi ubaba sobhuza mfowethu wenze something futhi usenze lu live base ufike uyakuthanda lo baba Hayi. uyabona nje mayikhuluma ngawe webhuti Hayi mfowethu, hayi. lalela ungabe usayikhuluma kukhona okuzayo ungabe usayikhuluma vele siseyintweleni mfowethu. yabona abafowethu mina ngiyabonga abafowethu engathi uthande lingikhombayo lona nabanye abantu ningabakhomba bafowethu angikho ngcono ngalutho mina ngumfanyanyana nje wasemakhaya ozelusela okhulezelusela umfanyanyana nje wasemakhaya ongenalutho osuka kandlwane but bafowethu uthande ningikhomba lona ngiyabonga bafowethu I so wish ukuthi ningabakhomba abanye abantu loluthando yabo so osomahlaya inini ngoba labantu you'd be surprised the very same person okhuluma that shit akayikhulumayo that person uyamuzwa ukukhuluma amatemami kushuthi ngiyamchaza so kushuthi kufuna silwimpi nomuntu ochazwa yimo inspire yimi nami ngiyafika nami ku social media omhla ka1 yiba abanginspire ngibona bedlala u TikTok ngeke lokho ngikufihle osobhuza bangi-inspire bedlala uTikTok oKing Zoso bangi-inspire bedlala uTikTok ngafunda futhi nami ukuthi yazini that noma ngiwasemakhaya ngawudlala ukuthi baningi abantu umgibe ke umuntu obuyazenzela izinto zakhe but mangabe umgibe nje kuthi udlala uTikTok serious funa ukuthi mose umgibe wangakithi emandlakazi nami ngawudlala uTikTok nami ngibe nesibindi ngigqugquzele ukuthi lento ngingayenza so bafowethu yonke into esiyenzayo kunomuntu okufuna ukuthi agqugquze ngiyekeni bafowethu ngicela ningaphathi igama likaThabani yabo umuntu ophatha igama likaThabani ngizomblocka vele Bafu khamba kanjani? bhuti Cha mfowethu ngeke ngithathe isikhathi sakho nje kakhulu yabo. Kodwa nje bafu ngizogxeka wena cha bafu uyangiphoxa nje mina. Yabona bafu izingo sukulona kumele abu vulo life nje uzoyichaza. Mina bafu ungithengisele ngicabanga ukuthi eyimontweni mhlambe ezu20 zokuqala wayithengisa. Mhlambe neyami wayithengisa mawukhumbula iJetta yayimnyama. Jetta bakonje Yase iJetta 5 yaseVali mawukhumbula kahle. awu mfowethu hayi futhi wangibhadala kahle mfowethu Ngakhokha nje kahle ilokhu ungana imonto engiyithenge kuwena angazi ukuthi engiyithenge nje ngepage lakho angeke ngize ngikutshela ukuthi into kanjani kodwa manje into eshaya abantu yodwa abantu bafo uma ngabe uthengisa imonto awazi ukuthi imonto ngoba uyithengisa nje izofanini ngoba nisho nje nithi kunama filtry ban recall lawo into le straight ungahamba ngemonto nguthengisela imonto namhlanje ingakazi ngihluphe kusasa iyafa umuntu ongazi ngemonto vele uzolokho edidiza nje uthi uyaqhasha ke makufa imoto mina kufuna ngibe uVW ngibiza zonke ama-VW azofoki yabona nje njenge-GTI abangaziyo bayangazi mina bengumuntu wama-GTI always mina from Golf 5 GTI makune-GTI iphumile ngumuntu oqala ozoba nayo bayangazi abangaziyo angiqondile ukuchonga efe ngiyiphinisele VW because uVW kade une issue yama-mechatronics efe ngiyiphinisele VW uVW ilungise never even a single day uzontokoze ebuye ethi hayi ama-arrow emoto eyithiza ayahlupha angiyiqhayisi bafowethu anginalutho or nje ngithi ngangibole lutho or nje ngithi ngangibolekwa abangani ngoba mina anginamoto angithi anginamoto nje mina ngiyinto nje bafungize kule ka X-Rap abantu bathuswa izinto ezingasile yazi ukuthi kunemonto ukangithengisela yona umuntu wathi mayefika amaphepha ebengekho benginawo kodwa beke ngathi mangwabheka ngangawathola amaphepha wathatha imonto umuntu wathi hayi futhi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyiyeke imonto yabo amaphepha to find out ngawashiya ekhaya mangwabheka la endlini awekho amaphepha kushuthi amaphepha ngiwashiye kuphi ngiwashiye emakhaya ngaba nenkinga le ngikutshela ukuthi ukube babephethe amakhamera ngoba wagcineza
nobhuti baye kungazathi manje sengumuntu othengisa imoto engenamaphepha ngigcine ngithi mina no ngoba manje sinenkinga yamaphepha lethani back imoto ngininike imali yenu bayala sengizama ukusho ukuthi kube nakimi babephethe amakhamera ukuthi mfethu ushasha lena nje bafo x-ray ingakustress ngoba umuntu uyadecide ukuthi eze kuwena ngayiphi indlela kodwa nje bafo into engizokutshela yona abantu abangayazi kubhlungu bafo ukuthi uxhumanisa abantu yes abanye abantu bafo bathengisa igrabha zeimoto but mawufika emontweni ngathi uyayicheck uyibheka imoto mawunganelisekile uyanegotiate mawungayithandi iyeke imoto ngoba manje Exactly. imoto injalo Exactly my Why point, ngoba bafo. umuntu uyithenga Bafo. uyayibona imoto Bafo siyancenyisa mina into eyenza ngingayeki lento engiyenzayo mina nginemizi engakazi yaba nezimoto kodwa kunescrap egcekeni ngenxa kaNtokozo angeke ngiyeke mina lento ngiyabonga futhi ngicela ukwehlisa awuthi ngithathe uyabona ke le ndoda yona ndoda le ngifunda kiyo social media le Shepherd Mkhaya. yamkhaya kuhamba kahle Mkhaya Mkhaya kuyazwakala manje. siyaxabana ke uyabona lo ngitshele nje nonke nibuka noba u2000 uShepherd ngeba futhi ungiqamba ngifundiswa athi emkhaya mawushuthi ikhamera imise kanje mkhaya bhekila uyabona nje mina mawungishuthi ngubuka usangishuthi ukuthi uzongishuthi udoti ke wena wangifundiswa athi mkhaya ikhamera imise kanje mkhaya kwenziwa kanje ngambuza mina wendoda lona kumfana wanga ubhuti wangakithi ubhuti nethi nje senza into efanayo sekungumfana nje esijwayelene naye ngoba senza into efanayo senza into efanayo sayifunda wangifundisa mfowethu social media nje ku social media usazoba nezitha nje mkhaya ngangithi mina ngangithi uyasangana kodwa ngiyibuze ngoba le ndoda ayiphuza utshwala ke ngoba mina ngidaka utshwala sengiyabona mkhaya Hayi uyazi nawe wena ke nje umuntu okugcina sesixabana singakhulumisani kodwa ubuye ufone mhlawumbe emva kwesonto ngikutshela ukuthi hamba ulungisa u1 no2 kodwa uyangithanda kodwa mkhaya uyangithanda namanje kulezi insuku asikhulumisa efonini asifonela njalo kodwa ngazi every step nemoto epostayo nento oyenzayo engizokutshela futhi ukuthi hayi yeke u1 no2 uyazi thina sihlangana phi hayi le ndoda le bafowethu uyabona umfowethu mina usocial media nje ngofunde vele ngayo Shepherd eqinisweni lemsuku mina bengazi nje ukuthi kuTikTok ngidonsa ifoni noma ngabe ayikliniwe ikhamera ngishuthi wangifundisa mfowethu mina ke nginenkani ngoba ngiyahashaza uyabo yena akahashazi mina ngiyahashaza so ezinye izinto methu yakhuluma mkhaya konke no Facebook ishono phela ukuthi wena uyipostela mkhaya no Facebook ukuthi ngingahola ku Facebook ngakufundiswa uwe kuuwe ngitshela ukuthi mkhaya posta lokho so mfowethu amandla akho ngeke ngiwadle mfowethu uphila futhi lokho ngihlale ngibalula njalo mfowethu uyangazi ke wona waze nasekhaya mina ngumfana wasehlanzeni owazi ukulusa nje nokudlala imigangela kodwa wangifundiswa wathi ndoda khuleka ngeinduku kukhona okungale kweinduku and lokho ngigrateful bafo khona nakini kona Shepherd ngiyafika kini ubone nengane yakho uqobo bonke abantu bakini bangikhonze kanjani nawe futhi abakithi uyabona bakuthanda kanjani uyazi mina angikwazi ukukhuluma edlangalaleni uyazi la nje ngingenele ngizoyihlalela nawe mfowethu lokho kunezo yasokukhuluma thina ungathi ngizohlala nawe tjana ngizohlala hayi la ngisafuna ukuhashaza kancane ngizwe ukuthi masuhashazile kanti ubanjani uma suqola abantu hayi mkhawe namkhawe wazi kangcono umsizi lwala ekhaya entokozo khazi sivele mina nokuthi kufuna ngithenga amafoni ngiupgrade ngezwe ngawathi mkhaya shintsha sebenzisa lolu hlobo lefoni mkhaya this and that laba senda amahathi aphukile ngibablock bafowethu hayi abantu fethu basheshile ukukhala bethu ungablock imoto bot
mina ngeview yami kodwa mase unginikeza ichance ukuthi ngikhulume mfowethu uzozwa Hayi konke kuleka. yabo. Umkhaya simehlise naye sizokhuluma. Ngicela ukhulume siya mfowethu. Futhi Bhuti wami uyaphila mfowethu. ngiyaphila ngibingelele bonke abantu abala bafowethu kwipanel nabantu nje abakuma comment abeze kahle nabeze kabi siyabadinga abantu abeze kabi empilweni ba right laba abantu abalapha kuma comment abathukayo ngisho bangakubiza ngaphansi kwekhethi zikama wakho ba right laba bantu ngoba la empilweni kushaywe idonsayo bafowethu kunezinto ekufanele Ntokozo wenze ipeace ngazo wenza ipeace ukuthi ngeke wonke umuntu mfowethu athande wena never ngisho uzokhala Ntokozo ngisho ungakhala kushona ilanga ngeke sikuthande sonke cha ngeke sikwazi ukwenza lokho ngoba awuyona imali number 2 into ebengifisa ukuyiqhakambisa kakhulu wewayisho losiso ukuthuba incakaze mfowethu level osukuyona ukhona umuntu mfowethu oyishilo futhi engicabanga ukuthi usakhona la level osukuyona mfowethu yempilo noma yento yokuphanda kwakho akusadingi manje ukuthi umntaka babulo ungena ku live uchaza wena mawungena ku live ungena ukuzo advertiser wena mawungena ku live ungena ukuzotshela abantu umsebenzi omuhle mhlawumbe owenzile awungeneli ukuzochaza ukuthi akufanele udefend level yakho ayisavuma ukuthi udefend uyabo ukuthi uloza ukucacisa ukuthi hayi bafowethu into eyenzekile le into Ngiyabonga mfowethu. so Ngicabanga ukuthi seyicacile. Ngiyabonga bhuti wami ngiyaxolisa ukungena emadevini. Usungivule so okunye ke bengingenele bhuti wami ngumlandeli wakho omkhulu bengicela ukuthi ngixhumane nawe ukuze makukhona la udinga khona isandla mntaka baba lapha ya exseason umphakathi nami inhloso yami ukuthi kwi-South Africa njengamanje yabo so ukuthi kodwa uma ngibuye eSouth Africa ngibe umuntu owusizo emphakathini yabona nto le kodwa ukuze ngibe usizo umuntu uqala kancane mfowethu ngesikhathi uzohambisa into ethile lapha ya uyangitshela ukuthi wemfowethu mawungakwazi ukungenelela ungenelele la kukhona usizo ngilihambisayo lapha ngiyangenelela mntaka baba bengenelele lokho kakhulu lokho kokuzidefenda mfowethu kuyeke ungachazi mfowethu ungasichazile asifuni usichazele Ngiyabonga mfowethu. Ama-video wakho wa Facebook no TikTok mfowethu asuke esechaze konke kuphelile mfowethu. Ngiyabonga mfowethu ngiyisavile. This comes Senamile ngimvalele. Yes ngiyacela kakhulu bhuti wami ngiyabonga kakhulu mfowethu mangabe nje uhambisa usizo emphakathini ungifake ngiyabonga bhuti. Ntokozo njani? Senamile. Sanibona bhuti Ntokozo njani? Ngiyaphila njani sesi? Ngiyaphila kakhulu. Hayi mina ngingenela ukuthi ngisho nje ukuthi uyabona uExpo ngithanda ukuthi njengoba nje sebekufakile ukwanda kwepage nobengamazi uNtokozo Khazi sezomazi ukwanda kwama sales logo ungakhali nje. Bonga Lokho nje yazi. kungakuphathi kabi. Uyazi sisi yazi enye into abantu abangayazi la Ntokozo Khazi kwi marketing. Nina nibona uNtokozo njengoba nazi uNtokozo. Uyazi I've got more than 20 people aba behind the marketing abala Ntokozo Khazi ababhadalayo for marketing. So sisi ngiyabonga uyabona kona understand the business ngiyabonga kakhulu umntaka mama kungcono ngokuyazi and le nto leya uyabona ebantwini ex-rip uex ungibuzile wathi bafu uyafuna si-air the show ne director yakho ngani mina ex iveze mfowethu i-ex-rip ina 4 million views ama viewers 4 million kulabantu abawu 4 million ngeke kuthiwe ngihlolo Hayi kunabantu abawu4 million uhafu nje uze kwaNtokozo obengamazi ohlalela ekhaya ebuka iTV uzofuna ukwazi ukuthi uNtokozo wenzani ke manje uyomsesha ubheka ubuqiniso bakhe ukuthi imoto lezi egcwele epagini lakhe zonke sezidayisiwe ibuye nje le yodwa sekuyinkinga. ngiyabonga sisi ene sebethunywa ulaqhasha befona
ukubalekela izinkulumo nani entokozo khazi bafowethu sesisoba negaraji amathuba emisebenzi kodwa ke lokho izinto ezifactual mina ngikhuluma izinganekwane yabona ukukhuluma nomuntu oyivalele emgedeni hayi buye kungayenza ingqondo. Hawu thina umsebenzi siyawazi kade saqala silandele ipage kuhle indaba kungake kukhulunywe ngalokho kuhle kuthiwa uNtokozo ke nje out of the blue apha abantu ama-200 hayi kufuna sikufihle hey kufuna sifihle hayi ngeke hayibo kufuna sifihle hawo siduma ngabanye inkosi yaze yawususa inkulumo ijacket yami ye20,000 le jacket ke bafowethu ngizovula istory emabonengi nizoyibona ofuna nje ukuyoshutha ngayo le jacket inkinga usiduma ngabanye akaphuma yini ukuba uyaphuma ubezoze ezoyibona shuthe ngayo maye vele into engaphuma endlini leya mina Ntokozo ngithanda mindset yakho bhuti mindset yakho mfowethu ngiyithanda kakhulu bengithi ngigula ngedwe ekhanda ngiyabona ukuthi sigula sibaningi kodwa masigulela kwi-success bafowethu kulungile. No ngane zakwethu nonke ngoba nila abakuyipanel abangekho kuyipanel abantu aba more than 1.7 abasijoinile bafowethu from uNtokozo nethimba lala intokozo khazi bafowethu siyanithanda futhi bafowethu sisafisa ukuthi nisibambise sikhulene ndawonye sishintshene eSouth Africa. Mina ngiyafisa ukuthi emzini nomuntu mangifika ngakhindlu sithatha umuntu wakhona simnika umsebenzi azihlulekele yena kodwa kubo ukuthi sizamele ukushintsha ikhanda ngale kwepolitiki ngale kokugxeka obani awungiya ngola qhasho somahlaya yabo angisiyo somahlaya mina Ntokozo ngicabanga ukuthi ubhuti usekukhulume konke mfowethu ukuthi thina esakwaNtokozo khazi thina family asisafuni ukuthi usichazele mfowethu. Ngiyacabanga ukuthi ulive okugcina lo bhuti wami sikhuluma le ndaba masikulive nje kokuzasobe siyixoxela nje okunye ngane zakwethu ngamajacket nangamabhizinisi mfowethu nangemoto mfowethu. Ngiyacela mfowethu ubhuti siyakubeka nje konke mfowethu thina esikuthandayo mfowethu njoba nje uchaza bhuti sabathile ngisazofuna i-security company ne-cleaning company ezosisiza kwi-dealership ne-company ezosisiza sirenovate i-dealership. Ngisazokwenza ama-videos alokho sandise amathuba omsebenzi nisibona hayi sicashe emhumeni wamabhara. Nilale kahle ngane zakwethu siyanithanda bafowethu ngiyabonga bafowethu uthande ningikhombhe lona nakwabanye futhi bafowethu ningadinwa yikho. Ngiyabonga. Kusasa ngisafuna ukuyogeza uKing Zoso nithi akagezi. Funa ukuyomphihla bese ngemgqokisa impahla zala ekhaya. Baba yini ngane zakwethu ngiyanithanda bafowethu niphathe kahle. Engathi uNkulunkulu enganisiza kukho konke nikufisa bafowethu kufezeke. Siyabonga.